UMDC jong kamau hati unhapan tip bat sngotu ba umla ban penpai ya ka kes jingsha kem ki samla na Asam Syam Meghalaya kilongki kentin menteri katrat kampo yang ka jela uba lakmen remboy pensngo uba Charles Marngar MDC Kongres UMDC ka Kongres na mau hati uba Charles Marngar ula penpau ka jingpitar ya ka jingkren labla menteri katrat kampo yang ya namar ka jingsha kem ki laingut ki samla haki pulit Asam na saboda haka shipho tarik na yayong katai ka jingsha kem jong ki laingut ki samla na khaput Asam bat Meghalaya kadai ka jingsha pharep baki don tiban penbethe ya ka jingking saboda ya thu UMDC ka mau hati uba Charles Marngar ulat tangon tenge ya uba lakmen romboy ba umpat ler banlong kum minister shushu ula benrap mano babakla menteri kampo ing ne UMDC ka mau hati Bu jingkeli uba Charles Marngar. Shine. Menyekran kalau betang ko ke phang. Berkata ke phang kalau kejing day ban kejing syakem. Kejing syaras jong ki laingut ki rangbang jong senong sebuda. Iba barson lawan. Iba dispersing mukim ba iba stumbling kriam. Ini ki laingut ki rangbang ki ba syakem ki pulir Asam ha ke spotrik. Metau benar. Ka bamut mesing bulai. Kini kejing syakem kadai kini kilaingut kadai napo disputed block 2 but baru laingut kadai nak senong sabuda kumbak lain tip but hak ketiga sengi hak ketiga miet hak kapor ke bagi kem ya kini ki laingut ki pulit Asam kila inform ya ki pulit Meghalaya ke jongi but ki pulit Meghalaya jongi ru kila elit lang hak tu sengi jendai ke ba sengusi kalong ba hak kejing sisa kejing perkat ke jonga ba kini kita ki kasih ke jongi lakum naru kila de ban handed over la de ban IT ki pulit Asam kila de ban IT sya ki pulit Meghalaya ke jongi na ka benta ka thoro investigation tie nakaliang ke jonga kum nong mi kmat nakaliang jong ke senjuk kirang bat snong kila de ban IT ke jing thos ke district administration haka be de ba ke kam ban transfer no e ke case ke jong kini kilaingot nang tina west karbi anglo Asam Syam Meghalaya. Bat ngalayu ban keren ru menin kesni bat home minister. Tina kaliang home minister uang ban sa ai kubor ing ajan met. Di uklam ai kubor hi bat ngayu i ke social media ba nakaliang jong home minister uang ba. UMDC jong kamahoti uhab ban tip ban sungthu bamla ban transfer ya kani ke kes nang tina Asam Syam Meghalaya. Dikatakan di kawai ke poin ke bangga kuat man percaya ni ke poin. Haga sipo tarik lekam, haga katway tarik. Lara iki sipo ulu kunci polis outpost. Haga kat tarik lara iki siap baita langsung police station. Bad hadin kata lara iki Hamran kepada ke district headquarter ke Joki. Marmar hatugus ni nilai marnya daladehi ngalai haga senong sabuda. Walagadon ke jing phone nak kalian ke department ngamburi ni nak kalian DSP nak kalian magistrate pemsyak yang aban le kiting yo mejing keluman re nak kalian ke jong aku menong mikmat ni ngatip kat no ke jing sosi ke jing ayam ke jing pat donut nak desno ngapoi ngalap ki kelong kemi light house of buat badantang layo banyak kerma ban marmar le kelu SP yo additional lan yo ADM jong ke district ke jong ni ba ka don ke AKA senda namar ba ke second phase kalajan tina kaliang ki Asam ki khar Asam ki persyang ban penting ban persmit lupa iki breu ke jongi na dumenta kadai ke jing sya kata ngimla pan tela da kaliang ke surka jongi kini ke kam mentaru kam not kum dite ya ka ba ya kata ke kam ke crowd le jing isngodu jingkerman te tanggawai nga suong lupa ni ba nga barbor nga yada terus ngi ba keren ru nga ongi ke kerpat iki perlok ban long jejai nomor ki paradox prasnam yo ki jenja general ada upoi do da upot patete ni sepe kalau kanong balong jaga beja ngai la dele ngam judon security ngalai seborda mana kapor ki badan security ru kim la man le na kementai ki parado prasnam ngam salia ni jing maka jing im tang sisente ndai babat mono ke jing im ke jonga ke jongi utina jerong babat ke jing Tanggawai ngakwa benong ni kendiat mo. Kadon ke diman kendiat.
Kadon ke demand na kamata ka police outpost ka border ke jong. Ya gani ke demand la demand bunsin. Kesenjuk ke rambat senong ke lapha so home minister, lapha so chief minister, na kaleng jongaru bunsin hi ngelak kerpat ikini. Bahadu mentahi ke sarkar jongi kamnut banbu outpost te. Tikani gawe ke demand ke ban immediately na kaleng government jongi ke di banbu outpost te. Lem da kumta ka asam kan ong bai bagani gidi caka jongi nomor bag outpost jongi kadon hamalos nai kadon hamalos nai dikila mat kam try gini caka kata gadi gawe ke ba kwa bukan maksud government balar dei sisa government ga ba i ye khndo ko siam ga ba i ki prado ke prasnam ga jongi kala de ban le i na nam tak taru so si ban ye thu ip yang me ba ka jing kem ro ka jing pharap ban thang ngi jing ki ngangam ne dala de ngala le ye rusngi ba ngala bam dan tak i ki jing ki but ia kini ke beruru shimla yo ban kem na ke jingking dai lai kilometer na ke jingking shakmat yo ban kem hak ta go ke snong ka umpaklo bakta ka de ke snong nepali kata ka umpaklo ringa susi ba manin ke singa pe ya ka news ka bi news udon uwe usakilam le u batre hang tu khar batre hang tu jingking u ong bo yo i bakira bilor umpniang ban thang ke jingking ngang padiang ke dalilero ang priang ikini bakam de hero bak kini ki breu jongi urang ba snong udon hani sakhi bakit kim de ki breu ki balok ta to ige jing di kiat bakum ta ter kilak ban di kiat unong set kiat udon ige kiat lak ban sna hero ban di kiat mlile jendai kini ki jing le ta kalong ba an pala bang asusi ban itu ipi yang ni bana kalian ke police department ke jongi hoy udon in charge jongi Rai ke man ka por ngi lai kran ni ke jing tuna jong ka man por ke jong win chat baru ska tahu dong tang we yang malos lai ya ke mit ke yong hapon ya ke ni lai kran na ka por ska por ni i ke jing klot ke sarkar ke jong ban ka asam ka don additional SP hang ke border ki don DSP andai mangi pada ngimtan kaman por matangi la kham don ha kinja le sel arsan lai pung andai kami hap satya bat ke ni jing e ke bangi ni ke do border ke jong kapasusi kadai gini ke weru kwa bani thu ipi ba ka asam na ka por ka kem ni gibreu gijongi ndai na kaliang jogo me kaliang lim ju yo ban kem ni gibreu joka asam imat ki hok palat gibreu jongi ki sneu palat imat ki hok palat gibreu joka asam gijongi ti imat ki sneu palat den kata kadang ka asam ka yo ban kem be gibreu gijongi Jana kalian kajungan ngkondem bat ia kajing ong kajung home minister ni ino pediang. Dalilero ino pediang. Kapor sarkar ayu kata ka bomla bani kran. Khamtam ni le kan ik sarkar mata kadon lang ba Canada. Kadon is Democratic Alliance. Balik kamla bani kran. Haga jing sisa kan ik sarkar keladi bani kran ban transfer no ik tiga case immediately. La balim la. Wala dala di ban protes ho kodro la. Tina kaliang jonga ngan kren sipon rei nga ong sai sisen pat ba immediately ka di ban le ai. Kada kam le ai ru na kaliang jonga bat ki bahaya ngasam ki badalang kini singi la pen kre. Ngila pen kre ban pelai ki priu ki jong. Ban ngin sepet pada ke ai ki bajahadin ban ki priu jong ki lalai. Dengan pendam jor sai sisen pat ya home minister ubakran mendai ubak chang semangaru bum tip bamlak ban transfer Rede home minister haswa bo kran ha gajing sha la de ban wat jing tip ha kat home minister jong state ke jongi baleu ong bom lak transfer kata ka de kendiat ke ma kwa ban pau ni ke por dan kalian ga jonga dengan susi bani thu ipi ba kejing long kejing man han te ha por ke jongi ka de tang ka kam putu sudah nak ka banta kejing ya ka japut kejing ka sam kam dai ka dau begini ki breu ke jongi ki mod balik thang kejing ita ide ba kwa untuk saya ke po kumakala munta gibriu ku ba dan hasno jungi kini ke ba syakam baro layu uai temun ba padan kun temun ba kita ki arut kila dan kun ba ni dap nu daga jing susi nama ba kita gibriu kum kim dan gano kadak sniu ko snom ni la esa raya imrukat ba kita kim dan gano kadak sniu ba kum ga jing tip jonga Malayo banya keren bat kajing tip cunga kabat kena lomba ite i beliau jungi basya kem nomor badan gitu ki
kenyang kse kiba kenyang kse itu mut badan sepo igas nong jatalong itu dan dena dena tu pat ilayo kan ya kami gini kenyang kse tena mar kibriu kiba de kiba shat mat itu tentang ba shat di kiat itu tikilek sya gani ka snong jatalong nomor sani snong pasya sepo snong umpoklong nomor satu kadai ka ceka ka ba isya di kiat ba ini ni pali tikilek sya te sepo umpoklong tegi sim kiat na tu andala koi hapo umpoklong dan pat sawe ubriu ba sa sepo klingwang temut ba nilayo ay kicintip ka ba tikna ba long bana ita ubriu ba sa sepo klingwang mena nilaya kundu ong ba ngakoloy ban sakhi namta jong ni ubriu nomor ba undon gono gadak ka ba sniu nomor hagata ay gapor ka ba wan po umpoklong uta beliau la failo sepo klingwang te kita beliau jungi pat nata hi masnu yata po suro te kita ki pulis ka sampar ki bawan na po sabuda ki mulai sepo maranwang ata ki kemno tenaga liang jong kumbapi ong naga liang jong kayu tumut ba kilong kilong senong ki ki ba duk ki basha ki ba bela mansni ki ba syed dan tumut ba naga liang jong atang ong ba kat bala kapat ya kibor kiba halor bakin sumbaban yarapan pelak lem nem ta jong ni ibrio juni nomor ba ikon dikti jong i menoban pe ban sa timut ban ka jong aku mong basno ngakat pat ya ka sarkar ki ba halor bakin sumbaban yarap lem na kani ka chi jong ada ji susi ba kraw nadu betu ka khadwe tarik ka bagite ki pulis asam kami ki beri jungi nadu ka jangit jangka khadwe tarik ka badai habis ni ublai aka chipo tarik asni ublai tenaga liang jong nga mat ki nong song snong mat ki bahi yang masam nilai jong tipat adu ka snimunde kata ka khadwe tarik temun ba nagal yang junga kumrung basno ngapun pau ikijing susi ni por ba menta namar ba kitei ki pulit jongka asam kila kem ni kibri jung ni ko sabuda kembat kila kem ni kibri jung ni ko sabuda ndrei habakila kem yatuki bri jung ni ko sabuda nagal yang junga kum orang basnong nong yalam snong badiki bayi yang asam kan dan kono bajing pentip mana kan dan kono ka khubor bakin aishangi tenaga yang jungi kumki nong yalam snong haka khadwe tarik ngilalek ban ya kundu yo inchas ka malos nai namar go brio jungi poi na do ka shpo tarik do khadwe tarik poi tenaga yang jungi kumki nong yalam snong barki bayi yang asam barki rong ba katto kan ngot nasional ya lek banyak ndo itu sal badai chas itu sopo snong jungi tenaga yang jungi lek ban mut ban bu ka FIR hakmat jungi namar ba brio jungi na do khatwe tarik shimla ban phai su shi yang tenre andang ila poi ha po molosnai mun bang ila yo pat ya ka jing shai na po na sal kawai ba de chasa ketika molosnai nilai yo lu ya kecil baro ba haga shipotari iru idan lang haga ketika jaka isa ya pun tip kono ada dan kecil ndrai na bata jo kani kis na bata jo kani ka ba syakam jo kani ki bro jini lain pat kem dan kono kecil tip na kalang jong ki pulis asam bat penjuru na kalang jo ki mikarya tenaga yang junga kumrung basno ngapun ranjur igani ka jingla jingani ki pulis asam namar ba ni hukum ki brio habang ikam wat ya kimran ya ki jingri ki jingkru ki masih ki blang rana gino ki jingri ni dei ban tipsha manoba dei ki tra ya shaban kem ki jingri rana gino ki jingsan ki brio ndai mtapat habang ikam ka brio kan dan ki jingkru tenaga yang junga kumrung basno ai kublai ya ba chas e balong andisi juni e balai dan rangkat nadu ketuka asni hakti hak chachong
ini kemudian langsung berkat berarti bayi yang asam te gabanga mut ban ang ni ko ba unta ningim tip ya kata ka ba ka sarkar kumbang ni asmo bala kan barang boy ang nin ba ila ang ba na kalyang jong ka sarkar kamla ban transfer ita ki brio jumi na po ang ran po mikalya na kalyang jumi nin tip ba la nem la andre ni kerpat ya sarkar ba ute brio jumi ubran jete one of the